Iyang okay pa ni Poner so kalab ko ang POHNPEI. Wan kisanan ko, sinangkan ko, wan kinalagnaan kanyay, wan kagabna, karyang gabna, wan ki speaker yung amusang ko kusinit kan karos, wan ki siyang mabong labalap o yung amusang ko kung kan karos. Wan ki sa panimatron way sa nga pong lap lang kapangamaran. Rahn ngay Lieutenant Licorio o Lieutenant Consaka sang Fire Emergency Patrolman Station. Pasyente pagkapesa ira kay nawiwiyawi o mabanuyawi nan paluwach nan palian kapalaga palian kusunit. Imanan sansal me ansuksit ng POHNPEI misong kapat chocho maparaparata makonang chongway and mangi pukchailang gat sa waspena umapani. Era ansuk sumauksit pan kasapul pun Toron Church ong Lieutenant Jason Consaka puan chungalan kita ansuksit. Kung Lieutenant. Karang Lieutenant Licorio ay chumalwaw kapachapat. Kusunet magkawata paluwat yay paluwat palian fire and emergency yay kusunet number isa puno BC silu labanyal eu saro eu o kusunet na ilaki paluwat o magkapukoy paluwat yay number isa puno BC silu labanyal eu saro riau Division Watch Kaugauta established in 2016 par Riokit Isa Puno. May ipugo fire incident, ulitagan, disaster management, medical emergency or search and rescue. O Rahn Watchman Kosayajo Omajo Talian fire rescue. Fire response Song Silu Mayman Kosayaran, which is fire response, fire risk awareness, or one number fire incident masagan apali nan bar watch. Kayo fire response, paluwatch pugogi residents the iyong lulita the jambasagan lulita o aramas jamalanan jambasagan paluwatch bilang pugor dan kapuchala the kama orala ramasakan met kak me kila sinjay nan met jangalanan iu o lulutan stosakan paluwach pil bukoki apali o aramas met jangalanan stosa paluwach pil bukoki apali songan kapaluwach o wildland fire me lulutan nan walakan paluwach me bilyang bukoki sawasa lulitakan o song jekan makak lulita paluwach magin bukogi o kapag saman lulita papar koros na kinbuyaw paluwach magin bukogi apali o sawasa saman anan sawas bukas koreaw fire risk awareness may fire drill on school fire drill o business kan may karasaba gas station kan magin pagsawas to sen bola uya fire drill reray Pugokan masagin uyang fire drills agad evaluate the pajapan fire drill kan pajapan safety evacuation on AOL school the business kan. Kasi lu one number and sinyay na paluwach apali sang nan January, February then last month may July. Nan January paluwach apali lulutar yaw. Nan February paluwach apali luluta bayo nan March soja luluta nan March April luluta riyaw nan May soja nan June luluta ew me wiyaw me paluwach pilapali nan July luluta ew me koros total up te pachpano wiyata luluta wano nan sang nan January len nan July nan sampungan silent dyan luluta ayaw yaw. Koros patch pa na luluta wano. O ye paluwach bukogi luluta kan nan. Rahn watch ban Kosaya jo onga jo fire.
program kukutokan sa pantaulang ng disaster, medical emergency o search and rescue. Kailangan iban Chor Paranchach Ong Lieutenant B. Gorio. Kailangan Lieutenant Gonzaga. Palihan Police and Security meron iban taulang ng wataban Automobile Police Blotter ni isa walong siyang mga Jackson Hartus arrested ki changasang wasana ito tawag niya miupan kalagulog pencil kinang kalabus ni isak tuaw noran sa mark arrested ki sugaw chin changagoran nan sa pobisosya chungal driver license ni isak David Youngstoff arrested ki malicious mischief te kawana ay naramas aray chungal tukso. Nariisa kayawan akos kayus ungkoya arrested ki chungala mi bala jabun sa kongway o changakuran nansap pilniyan sa wocha epil sugaw chin changakuran nansap ko nilong waybawan. Jason Vilden arrested ki uang pungan tatawagan poliskan Chocho Akriba arrested ki mi bali siya sa kongway o changakuran nansap doon anan waybawan. Nariisa kayo Apier Saret arrested ki kawanabag. Nariisa Priyaw Macpherson Yuanis arrested ki kawanabag. Nariisa Priyaw Rosemary Hariarte arrested ki sugaw chin changaki waranan sa pon anan waybawan. Nariisa silun siyang bungaj Eric Lewo arrested ki mi bani siya sa kongway changakuran nansap o bilniyan sa woche sugaw chin changakuran nansap to ng waypakan. Arkang Kar George arrested ki nim sa kongway mekata po ng waypakan. Jose Elvis arrested ki chungala sa kongway panangan ng sombang o pinwasa-wasa silip po ng waypakan. Tisan Lamwen arrested ki kawanapag. June Olpech arrested ki kawanapag. Sa kawanway wasa-wasa silipon na ng waybawan niyan sa woche chungala sa kawanway niya bachaban planang insomba. Evelyn Aaron arrested ki kawanapag. Israel kan na arrested na insombangan June sa mga isa kwalo Leledong nariisak silu. Iman ang sansalang way aramas pukat, medyaman matbatar o senti yay Jackson Artus ma plewares sang ni SK. Luwa karusian recharge, pasosawaw ka maratbatar ng malambong. Ira Riyaw, iyo ko na yung sansalang John Way. Ang sansalang John Way maranwach. Department of Public Safety katanga akatamayu mepan kasarawin mepan cek tamurin sa was clock wala o way local government korest salmachay way kan nan POHNPEI yang pacang POHNPEI state government o national government yang pacang akatamuch way riyaw nan POHNPEI way gici soja yang pacang karpe irai korupsian poliskan patpacuran way gici alayer akatam Wainet soja yang pacang ira bisi kara penarai soja yang pacang o yang akit tagay naging POHNPEI koros soja yang pacang kata muwaj kakalal disang ni option tractor nyampen telepon silu riyaw saro silu tuaw zero Imanan pilisan sana John Way me pelian traffic ansawach kun rechta klok walu o rechti klok pai sangkaras me anana pe kemailan kakan par kita paluwach irai sojo kun chungalan sawas yehi makara kita irai kun pacawan nak klok payu piran kakapali anana kan
ong ni sowas. Mawa sang bloke sekriau let blokeu irai kin chungalan sowas. Apo yang kak sansalem chong we bersuna chungalan sowas kueki ralang kak kapali kueki yang masakan nang win POHNPEI iya railan semua langsung chungalan sowas kurang kak parat wasakset o penangar we pokon. Even Mulyanti ngayo Lieutenant Konsaga uya chumal sagaran misik pang kumaramay ikamelle mesa pumay pe kasal chocho kun mie ong pani mesa pachosa. Imenen sansan me nempen pulis me mian sowach ini napan apalagi dia sa pamamalanakan nagkarawar mie pin sabis makakache en pantkila kueki pulis akademi me pan pachowan chaptaran wach pin pachowan sang pulis choso nan palien pulis insecurity Ria pen sa pumay kabalakan me ban panata sa kasip me akai pak abang pandana puegi sui cara chong the dog mamian sowach sepak pagiche pang koran kalam koi soho rangkachin kupraigich o sosegich nan kapal mesaba chawam nyalene posal macai way and kak kita nan melene ona pak puan mia way kita mapan soche way wach pan ka boy ap chai soche pan ka chini openan tatangkan na miya nan wewach kita so japan mi magchay sa mga magchay bilkin ewan o sawas ka ba nakawalakan ang chay bangya we kita o mayu nan sangka imet may ulyang chiti o yagi sa karan misuk o pakpak o imet magayam sa kacungal sa karatan ranwach kalangan kubur karusya kasililya